megalayapost.news. Uba Ransam Sutnga Chairman ke MIDC jang Sarkar Jala kum Kongsan hene kesi ke khalai tarik benai nailar arhajar Arpsau ula pleno ya kelempeng ilekai football ke belatip kum ke third division Riboy League jong snam arhajar Arpsau hamadan ilekai jang senong Umsning Nongjeri Riboy District ya kete kelempeng ilekai football apelong de Riboy District Sports Association RBDSA Kabalong rukum kawi nakilempung haswa banyo rakhi ya kejingya linti ke basan posnam jong Riboy District Sports Association hagde kasi pli aban sakhi ya kejingla kai hapreng ka kunhon raitong persha ya kanong ba mardon nalor ba Ransam Sutnga kum Kongsan laidon langru du president ka RBDSA ba RB Shadab ba P Nongrum vice president di Rintathiang general secretary RR Makdo advisor lambat kibai kirorong ba haba phaipat shakte jingkhun bankni ekanam job ke jingle kai hapadeng kite ka arkanhon kolong sisa ke baitanat bat ke basong shit ban pikai ha ka bakut ke por ka raitong klala ban piliem no ya kanong ba mardon da argor la kawe kadi kesin ke benengkong ka ba ka RBDSA ke pelong ya kenika third division Riboy Super League RO Arpusa but kalong ke ke bakrau bat ke basotenan kam tam ha ke bidai bat kenika bentah kadi kesin ke benengkong ka ba ka RBDSA ke sim ya kenika lat bat penian ya kenika jingil kai hakini kisnam ke beladap ni soho bakidon tagi Super League na tagi first division kumta Henry menta ke kenti ni soho ba kaladon nadu ka third division nagaliang ke jonga kenika por ladang ipet ya kejingya lenti jong ka RBDSA kamtam hakaban penkentiu ya ka jingel kai hapo kan negathan Riboy ka be ke jongi kibabun bun snam kila shim ya kan kejingkit kli ban penia ya kejingel kai ban klem de benyo habdeng kitu kisnam kibabun kat kum kijing sotu jongi ke RBDSA kan sarakhe ke jingdam san posnan but hakini ki san potli kisnan ni i ba kumno ke RBDSA kalanang kiu shapran but mde tang ke RBDSA Henry ka bakham sotenak kadai ya kathan Riboy hi baro namar kathan Riboy ya mentah kala penmi ya ki babun kinong ngelekai kibadon kasap, kibadon katalen, kumjuro, kibadon kata kamensin, banilek kai. Tiada kalian kejonga akan digapor, ngandam perslam shu, namar ngilayo, akan diga por ban snoru jika jing keren nai, ba diren tiang ila pensno yang isi bun KKA, kamtam hak bedai berkejing ilek kai football. Naga bentaki kena samla jongi kibadon sekan digatai. Ngiso kemen kat kum kejing tip kejongi, bahagian ni kejing ilek kai ke jong pi ke ba kelalit penyelek kai mentangi sotu ba pidon hakmat kum ke tim na Riboy kawai ke bang supwa ban ai ke mensim kamtam ya kini kinong ilek kai menta pi ilek hakan ke third division hapo ke jing penia juga RBDSA ngakwa ya pi ki tim ki ba shim menta bat kum juro ya ki player na ki tim ki ba per ba pin shim kia ya ke jing ilek kai namar ba nak ni ke third division pila ban kiu ke second division ke first division ba kumju kumta terter ten nakaliang ke jonga ke por kini ki samla jongi kiba nanong ba merdon ba kumju na raitong kiba wan menilek kai ha ke por ngakwa ban ngekerpat ya pi ba pi pin sim kia ya ke jingilek kai wan ong ba kini ke dei ta third division Henry ke dei ke badon kam kumno pin kenjo saka second division lada pin yelek kai swa na third division ban ngakwa ya pi pin simkia ya kani ke jingilek kai ke bala peniai daga RBDSA haunusnam arpo sa megalayapost.news